Bafowethu inkulu indaba ukhuzana umfokampongozeke lapha ke ehamba emazweni ke angaphandle noma phesheya kwezilwandle ke la anominate khona ke emkhakheni ke njengoba ke sazi ukuthi ke umculi ke kaMaskandi udlulisa amazwi aqinile enkundleni zokuxhumana ke awumlayezo engikholwa ukuthi ke uba isifundo noma ke ukwakha amanyoza kwabo ke abasezemva kwakhe ke endimeni. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kwesiqiniseko esemida abaqala ukusijoyinela ikhasi ngicela benze ubulungiswa ke bacinezele button ka subscribe ke kuze ke bayithole eshisa zinjalo. Ukhuzane ke ubhale kanje uthi umculo oqala ke ukunominate ke emazweni angaphandle ke ku-USA ke lapha ke uthi ke umculi ke othanda ukunaka indaba zakhe ke ongasekho ekungcwekeni ke okhonze wonke umculi ke uthi njengamanje ke ubhekele endaweni ke yaphesheya ke la khona ke ayomela khona uMaskandi ke noma ke la anominate khona aqokwe khona emkhakheni ke othile ke lapha ke okuyinto ke bafowethu lena esingeke sayimbolozela sayibhekisa phansi kodwa eliqiniso ukuthi ke into enkulu kakhulu le ukhuzane ke emehlele ke lapha ke ekutheni ke anominate eindaweni ke zangaphandle. Bafowethu siyazi umculo wethu kaMaskandi ke ukwaba nesikhathi la khona ke buthatheleka phansi kakhulu ke kodwa ke siyabona ke ukuthi igiya lawo ke njengamanje ke liphakeme kakhulu uma siqhathanisa ke nakudala ke kusaphethe umgqumeni ke kanjalo ke nomtshengiseni ke endimeni njengoba ke ibona abantu ke bebengama top aphezulu ke lapha ke kodwa njengamanje njengoba ke sekubonakala ke ukuthi umculo ke ukwelinye izinga ukhuzane ke ungomunye ke wabaculi ke abasezingeni ke eliphezulu njengoba ke ayephesheya kwesilwandle ke ayomela uMaskandi. Bafowethu thina ke sisiqiniseko esemida ke bokuyilezo.